So message yang paling besar yang saya nak bawa kepada orang adalah jangan takut kalau anda seorang mental health patient. Kita guna experience orang yang pernah gone through mental health untuk bantu orang lain. Apa yang kita lalui ni, perjalanan hidup kita ni sebenarnya boleh bantu orang lain untuk gone through and successful juga untuk hidup. So dalam mental health industry ni kalau kita tengok, kalau 10 tahun yang lepas yang akan bercakap tentang mental health ni adalah doktor, psychiatrist, clinical psychologist, counselor. Tapi hari ni kita nak mental health patient tu sendiri yang champion the mental health industry. Betul, I say one of the stigma bila saya go through support app, is that the stigma yang biasa Fatihah dapat, then how you explain to the situation? That's why we create support warrior ataupun accredited peer supporter. Tapi the journey itself something very valuable and it's scientific based. Bila Fatihah buat support app, do you feel surprised dengan data yang you dapat? Yang working adult paling ramai sekali datang kepada kita orang punya platform 35 to 45. Paling ramai. Orang yang pernah gone through dalam corporate life and ada jadi support warrior, dia boleh advise on that part. Berapa persen yang you when you mention besarnya yang working adult among that, berapa persen?